Itangazo ry'ibyemezo by'inama y'abaminisitiri kuwa mbere tariki ya 10 Gashyantare 2025. Inama y'abaminisitiri yateraniye muri Village Urugwiro iyobowe na nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame. Inama y'abaminisitiri yamenyesheje iby'imirwano iherutse kubera i Goma muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, maze yihanganisha imiryango y'abasivili 16 bo mu karere ka Rubavu bahitanywe n'ibisasu byarashwe ku butaka bw'u Rwanda. Inama y'abaminisitiri yagejejweho kandi ibijyanye n'ubufasha bwatanzwe na guverinoma ku matsinda atandukanye y'abantu bahunze, harimo n'abakozi b'umuryango w'abibumbye UN bava i Goma bakemererwa kunyura mu Rwanda. Inama y'abaminisitiri yagejejweho ibyavuye mu nama y'abakuru b'ibihugu ihuriwemo n'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba EAC n'umuryango w'ubukungu bw'ibihugu byo muri Afurika y'Amajyepfo SADC yateranye kuwa 8 Gashyantare 2025, ikaba yarongeye gutanga umurongo w'igisubizo cya politiki mu gukemura ibibazo by'amakimbirane mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ingingo ya kabiri, inama y'abaminisitiri yamenyeshejwe uko igihembwe cy'ihinga cy'umuhindo wa 2025 cyagenze. Iki gihembwe cyaranzwe n'umusaruro uri ku kigero cyiza biturutse ku bwitabire bushimishije bw'abahinzi n'ingamba guverinoma yafashe zo kongera umusaruro, guhinga ibihingwa byihanganira imihindagurikire y'ikirere hamwe n'uburyo bunoze bwo gusarura no guhunika imyaka. Abahinzi barakangurira gukomeza kuvugurura ubuhinzi ngo burusheho gutera imbere no kongera umusaruro mu gihembwe cy'ihinga 2025B. Ingingo ya gatatu, inama y'abaminisitiri yemeje imishinga y'amategeko n'amateka harimo yerekeye imisoro n'amahoro mu rwego rwo kongera ubushobozi bw'igihugu bwo gushyira mu bikorwa gahunda y'igihugu yo kwihutisha iterambere cyangwa se NST2. Ingingo ya kane, inama y'abaminisitiri yemeje politiki zikurikira: politiki y'ingufu, politiki y'igihugu y'imitunganyirize y'imijyi, bikorewe i Kigali kuwa 10 Gashyantare 2025. Dr Edouard Ngirente, Minisitiri w'Intebe, niwe wasize umukono kuri iri tangazo.